ملاذ الناس في دين ودنيا بذول دون من بالنوالي شجاع في اختياد واغتنام إلى الإسلام مع ترك المحال جواد. ICFA Institute, Al Madina Travel, Salum Jidda, Sen Info International ak tarixa Tijaaniya in America si njiital suñu imam Mouhammad Muntaqa Sakho ñoo leen di may émission bu mag bi. Bismillahi rahmaani rahim. Yaqul Abu Hamid rahmatullahi alayhi fi kitaabihi ayyuhal walad min jumlati ma nasaha bihi rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ummatahu alaamatu i'raadi llahi tabaraka wa ta'ala an al-abdi ishtighaluhu bima la ya'nihi. Alaamatu i'raadi llahi ta'ala an al-abdi ishtighaluhu bima la ya'nihi. Among the many pieces of advice which Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gave to his ummah was the following: the sign that Allah tabaraka wa ta'ala has turned away from his worshipper, his servant, his slave, is his busying himself in something that does not concern him. قال وإن امرؤ ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لجدير أن تطول عليه حسرته. And if a man has passed an hour of his life in other than for which he was created, it is certainly fitting that his grief should be prolonged, i.e. on the day of resurrection. It can be on this dunya as well. ومن جاوز الأربعين ولم يغلب خيره شره فليتجهز للنار. And whosoever has reached the age of 40 and his good does not surpass his evil, let them prepare for the fire. وفي هذه النصيحة كفاية لأهل العلم. This piece of advice should suffice the people of knowledge. اللهم اجعلنا من أهل العلم وأهل العمل وأهل الإخلاص لله ببركة القرآن الكريم وحرمة الحبيب صلى الله عليه وسلم وتقبل منا آمين. وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم. ملاذ الناس في دين ودنيا بذول دون من بالنوالي شجاع في اختياد واغتنام إلى الإسلام مع ترك المحال جواد. ICFA Institute, Al Madina Travel, Salum Jidda, Sen Info International ak tarixa Tijaaniya in America si njiital suñu imam Mouhammad Muntaqa Sakho ñoo leen di may émission bu mag bi.